Betul betul dia ni. Boleh pet, betul song ni. Tak jumpa. Piye. Hak. Hai piye. Untuk lawan dari kita. Ya. Dah. Dah. Allez, suruh spot. Oh. Abang saya sini boleh kadang nampit tayo isang Mano nandang. 100. Sisi tayo. Menjemik. tang demi ni yo slow sitawan. Dekat penulaan matay ka. Kejimpan jeli. Yo slow demi deka tukar register pas sign ni gram ni. Sign Sign na? attendance kan. Sure. Ah, Kapan? tunju. Kam ni. Mus kaman. Semua attendance ni. Ni ito na si Trans Office ni staff office ni. Tak staff office mo. Uni CEO unju. Mo bahaya tong lat kan. Bigat sa. Am idon kam ni ngi lawan kan sin unju kendo. Long bapun ki patba mo kwa kendo ngi kendo. Ki vendors ki bapun mo kwa kendo ki kendo. Jabi long ni. Padang yung Ubat bun post mo. Kalau tu post. lain satu ni kami. Sao tu ni? Kami bad asisi ang tamuda asis kito di. Kita apa na fera sa director. Ang taha di sila asa yun. Makakala kan pang. Kani kan nasi studio sama. Nang matay din. Wan terus mo na mo. Nang matay din. Situlok tak. Nang matay din. Su pamit ang tulok kan. Ha? Kino Jam tulok. Tang singi na kaliang ka VP Wing ilawan ni po municipal office. Bani kendu ya Piki Buro boleh CEO jong kali ka office ni po municipal. Buat abang ilawan na kaliang kejungi sim layo ban ni kendu buat kuma pilai ihi ka office ka keli sim ladon. Buat kamdai tang ka sin kubun kong bangilawan ni kendu dei kidon ki katu ni sin lu ilawan lah tu bani kendu abi dei bak ki isu ki babon ki bangi kwa ban ni keren bot dan rai ngim juyo ban ni kendu de mentak singiru ila nyawan biang de mentak singiru sim ladon de kamdai tang kanika sin ka bamenta ba uni ora sim ladon kanika office kum CEO kum ubahe jong kanika office jong kanika municipal de sing laman ong no officer ubahe do de bat nakaliang ka VP ru ngayo ya ka complain nakibupun no ba kat nomor ba kibriu ki bakwa ban ya kundu yuru kimjiyo ban kundu de tek yo ki complain ki vendor su bakwa ban ya kundu yuru kimjiyo ban kundu de kalong ke ka ba nakaliang jungi kum ko VP youth wing isngokya mo de aba CEO simladan office kumbohe jingsha udi bandon mo man peniat office kan long kabayat bet yarti aba ki staff ki jongkiru ada ki don kam hala ijong ikam mo man tulun sakmat ikam jong ko office kumba pitip ka municipal lai ka de ka office ka babon kam ba kalong ka ba manak kasngi ki kam ki babon mo nakamta mo ki patba ki ba rit ki baria ki jongi hang ni apo ka jela ka jongi te ngilayo jingtip ru ba uni CEO sim ladei tang CEO hang ni apo municipal reula batru sautli ki pos kumus ketri hang te apo urban le se gidan ki betho yangi ba usong hang te apo urban kumus ketri de ulong ru kum director tu batru ya ta ka pos apo DC office ru sngo de sipun tali ki pos uni bora ulabat de kalong ka ba snosi mo ban yo sngo ba le se ini ki long han ki panabar mo ki su le se ngalaman ong ba ki yo le se katulop da kilak mo ndrei bakin wan tre pat kim wan tre re aba ki pat ba ki kwa bani kendu kim yo bani kendu ngiru ki kwa bani kendu uru kim yo bani kendu te ngene kalong ka ba snosi bat nakaliang ka VP wingi condemn ya kani ka jingle jong kini ki brio mo ki bam simlala ban wan ban shong hang ne
apo kani ka municipal office mo kum kata ka ba pos mo labat kum CEO tena kaliang jungi kum na kaliang ka VP wing sngoban kentu kanya ka sarkar ba kum no pi pos ya we ubreu hadu sautuliki pos mo kataru ka pos ka bahe te kum apli I meneng lawan hang te apo BSNL ki breu ki jungi mo ki baterai kum ki kam ki berit baria kum ki housekeeper hagini ki company ki prepare kim sim yo layo tulop ki wan treman ka sengi kim sim layo tulop ndrei uni pan mo boyo dat ya ka tulop takilang ndrei ka kambo un wan tre po office pat ujuan mo te uksu bame ya kata tulop ti kapen sngo si yangi kapen sngo pen benyao yangi mo ya kani ka rukom function jong kani ka government hang ni ko ka jela ko jungi pa ya we ubri un ai hadu southly kita ki post let's say mo ngila ban ong ba one man one post mo kumba let's say ka de ban long kum ta mo one man one post khnang ba ki kamru kin tulun sat khmat mo ki pri ko kwa ban ya kendu yu ki yo ban kendu ki staff ru hang ni kwa kendu yu ki la ban yo kendu khnang ki kam jam kin start ket mo kin long function kam jam ki pri bon dan kam na baru mo kin yo ban kendu te kalong kai ka ba smuk formula ba kalong kai ka ba smuk khia amar ba ngila kwa ban kendu ni CEO sim ladon mentak si man la si ngan itu ipi ngila yo jungtip pau ni CEO juan tre ni tu ipi ban ngila pan ya ka register mo ya ka attendance bang kwa ban page kwa ban check mo ya ka attendance ko jungu ndrei kila itu na office ba sim ladon kata ka attendance kam ta jungu don betang ka attendance jong kita ki staff te fila sung thu hi tang taru ba kini ki bre ki ba ki ba long han le se la mong ba ki dei ki ba don ka jingia dei ba ki he sarkar le se kila ban le ka ba mon mo te tang ne hi khndiat tingi kwa ban pen pau shopi ki ras ki media ba ling ba jong piru kan le mo sa sarkar maka sarkar kan le no namta kanika CEO mo kanika post CEO ko dan hangne kanika office ko dan hangne le se kin bono do way ubri mo le se kin thung do kasiru mo upala pan communicate bat ki praksi jungi ko dan hangne ko jala jungi